musio ako witha na ndo mategwa nesta meyo ne no kalend ne so dambia then usinu wendi kundu disikula wendi kana ndio levini anangino me kwa mambethi aba ne mautia matambwa mama na ninyona ko ni kwakwa Nema manyaninyo na kono kwa naindi wasiswa mina kuiwe ni kwacha no wasito na kuthio komanita na wo ko mitandao ni na muno TikTok na inde kana mbe kukethia musiaisia wa Mutongo TV watinda ata balabo mbe wende na kutwilo ila ni na we kwati kana ilingusitu ni sia kwendesia na wina utanu kwendea na kutusia isia muthenya no mwombe wakatana nenda kukethia na ndio tho champion wa kilungu cha Inengo na mikalile wala twena mweni otondo twamina kumuona twithia twikomana nake atwelesi kimpini chake nuko twelesi kinengo chake we ta mundu na twisi okatumo mame kimpini na mwikalo wake kana mikalile yake ata mundu nyeni to Sal Shabeti Wambua wali kampeni wa TikTok, Facebook, Instagram na YouTube ni Sal Shabeti na indi twatie mitandao ni YouTube ya mbini wa Facebook ni Mutongo TV wali kampeni wa mtandao wa X ni Mutongo TV na indi ya mbini wa YouTube ni Mutongo TV Stock FM kanu kethie na ndio thocha mbini wa kilungu cha Inengo na mikalile watinda ata nesa nawe natinda nesa ndio soko mana twakoma nitavate ni miaka ya I think 3 years ago miaka 3 banda bagu 3 mende yata abasonge to ni muse kokona wathi wa transform na ti wambiane vinganono ke na ko ina tia na mainono kayumu ni kindu kingi tofauti yes nya kalendi karibu sana mtheni wa Mutongo TV thank you na ndi amboke thia musiaisia witu wa mutabia weniwe u we mundu nakoma ni na kuwe twiki nyaka lendi we mundu gina ko kwesita mwini na mundu mamudhembosu nikana twambie asante musiaisia wa Mutongo TV mazito makonita Alex Kasoke na nenda ukethia wa kilungu ni kicha Inengo tutanane kwa vamwe na tuiwe nesa kwa vamwe thank you yes ai so mundu tina kuti nyaka lendi muno ngizi nyaka lendi yo umieva nyaka lendi ni sito ya character eta una kizungu ni sito ya character miaka ina kwitina mingi na thiewa ngiswania kwika African mothers na iweza kwithia ndisinga mbesi atange kata so na guo kabinda we ngika research na ngilika nondo my mom weka kando watu iye na mitabili la watu tabasia watu somea mambange mengi na terminology sia imbito muno imotu tasielewa and then nasia mwe let me try this ana tata na ke tikila na ni ke tikila ndilea yes ile kalendi ende yata ile kalendi ni museo na ni mama wasia na itatu nina kalendi na nina kesoli sile itatu nizo kalendi siana itatu ni mama muko ni moma wa muthemba ni na kalendi na kisoli beo kange kionziani beo na mubango na mamosi na inde wa mina kumuiwa mwandu musesi ya Mutongo TV nwetu inake ila tukuya yake nengo cha kuno kibindwe mikalile ya kukini cho tuweta inya kalendi tuwa mwisita ne hangi tamwisita kasuki ebinda weka tu short clips tuinge ye ando mathima nono kiena kina yasi ando mayiko momumbi ni motambwa vongale amundu kutewa ayasi na indi na kuetha we vau na wina kinengo na no mambondo kuchumilia ai also itambia yambe no yambia kutumia kinengo chaku nikitona kukupenduia kana kukwalila mikalile yaku nikiwasa ko yinya kalendi kintu chambe na kwene nenda kwika African mothers na isia no nie ndimanda mundu akadeliver kila ndo non deliver so na senita tenye mwene na naina wadera na manda kitamba na manda ingi and then I try actually my very first video nekie na ndiye muno kizu niyo yani motivate nunu nekie kalendi aumire to musele na yu na likabano na damba cia meyo dina yo ke musele na ndiko lwangu lilie hi mom how was your night mama my night was too dark hakuna kitu niliona and then angela monwange vu na tukapost ila tukapost kila tukasema tukidela line nusu na kumabuto ande kwa clips iko kila tuka nyita nundu sia kwangita kuandika
Because na likana kaundu my mom wanda bia kaundu nao na ngande ka subtopic yo kama them then ima ute onge ikuute na kumbe ukausuisia. Yes. Ni kindu kisoela wende na kuika na be andu matebe hamesi kana kutwika content creator. Tikindu chai mundu lazima uthiukethie uthoe makamera wambie kushuti ndize kwa kuta mundu we utumite kinengo kiu akwani bawe na script writing kindu cha mbe no ngina withia na kasi script na kindu chake ile no ngina withia wise kuthao kama thau na ti kuthao katu nundu makumena comedy kana kuthekanya kwingi no ngina pia withia wina kinengo kiu cha kuthekanya no niko kuli maybe ni kana wambie kupika pa nundu nuokie wakwa ate idea wethia wise kana wambia ba ni nyakalendi na kushuti kwa kunika na yuko deliver kwa iliata shoot ya kwani shoot ya na simu na simula na atumia ibinde suyu ndi ambesia tiondo miao mundi no simu well ndai na quality nzio ya camera but na isi kiuni na choni chongo tumia nundu ni chokebo nundi na ndienda kwenenga burden ya kana stress ya kwa sini ngamanda mundu wa camera ngamanda actually ni toekia simu ring lightini tukamilela bau and then to imisa demand tona katweli ato shoot a very short clip na to post maybe wena na mundu na kwethe bae ho cia na kinengo na tila smoke thani kiucha ku create content ya Muthemba Su lakini wethe maybe enda kweka podcast na sindu cia Muthemba Su ando su on the kwa jumla makwasie maybe metele mekwa tilo vya matho kamera lakini we watumie simu tono meata na kwasia ati mundu etho abalobikela palakwa kwa gubigane bo wethwa na for one kasimu kuwe na kokanini nona kasimu kuwe na kokate na kamera nzio ambesi abau na thani kindu kisio kweka ando maisia sia ando saingi maisia sia quality ya kila ukweka ona ne maisia zingithabiti yaku na makaisi ya kila kindene wako so we kwese low wosa kudangina ndo no kwa support kumanza na then maybe with the time we grow na ikwato simu so mundu ambesi balawe ambesi kendo tambesi ndo kita kendo nduko tabingu ndo miranduka nduka ye motweju akiline numetanduka lakini wabingo kambesi na munu one tukethia wena sukali au gatukethia wita mayani you know kilibite ndukesu yenda nene vete so mundu ambesi palawe na ambesi na kila wenacho notoni wake pe no mato kulia meba emata kwesundu ngwisi pe mundu kwese te Nyakalendi yes pe mundu kwese ta Alex Kasuki pe mundu kwese na content waika na baute na sia thiu kanono kiena pe mundu ngina ke wakoni uina pe mundu ngikoneta na maundu angi maingi muno we mundu kukulia weniwe uwaseniwe u ikulu yako na bina well ninye kulingana kila nika na inengo sia ku short nyine mundu mwe very observant ninzi azino none kana muka yake udhulu kabaya na kasamuka undiendo manakeka wata na ngatuo keka nekeka nesata nonga kuona uitangasa na ngendo mana utangasi we kawata nondo na kudhanina wasia nokwelewa so ne mundu mwe weka kendo either out of experience kana kindu na betuke ile kana kindu noni na metho takibe content neka ya tawanda kitale ya ndakitali na binda demwe nekana ne miambesie binda demwe a very good friend of mine ndakitali with our Vincent nona meneno yenda wa clinic ni beti abetuke ile bua makulende muinunga na euneke na ongela siwingi itenze obau na wanda ona tawona ndo fani amara chingi nane gwata na poa wasethia ona ikigongwanwa ine gwata na poa na mboko la kwekala bau so ona ndo daktari sika labu ambe ise miwanu asisi ando you know so siku moja nikasema let me try this ila na keki bado kalikubali na kakaenda yes so it's all about nini ka research muna asindo monopio nini ka research muna asindo ngeka nini siasa kinongona ngatwika mutumia mukuno ngeka kindu tunesa yes na yu ila tukonene ya UN yu katwa kuelesia kutwa tutalinengo sia kilanga yu kwa admita asio utona weta siana nyekindu chambe ni barana kuina muno kuina ni konanga priority ambe ndolonge ni acting you acting nonge ka anything lakini kuina is my thing kuina onangaina na wale ombepa onangaina na ku we bora ni waina bora tu nimeimba I love singing yes I really love singing
and maundu langi to acting ni kaati kula ni acting has no different. Yes. Ko we actor na we mwini. Ayo zo muthekanya. Kuthekanya ni comedian. Ko wote sina kitu kingi. Ona kuandika script yu itambanye yate kuma. Yu ugacho kuandika madhao yu ila tu umeta kuthao kama madhao kana acting. No waandike script ito na kuteka kana script ito na ku make sense kwa mundu. Actually we are working on something. Soon nito mwete kindu kisiango. Kindu kisiango. Yep. Thank you. Naindi otwende na baumbe ni kukulia ki wamina kwambia nundu yu ila woka wethi ana munene li maybe tofauti tosu anda kitali na be muntu na kwithia wimukera. Be mundu ngina akio kukuona maybe mavazi yawe ikite ni content yes lakini be anu matuko awe ekiangwa ite sia mobile waku kana si agenda ya kumundu ayuka criticize maybe sindu sia muthembo suno kwa manite na sio sio saata ndisio sana for one is saata motivation but yuta yuku maneki adereno ndikwata negative comment mono niwa anambia push go you know but of course ndiko sando ile atatume ukutabia sino itezo sindu itaelete kila ndo matabia ndo nati ila ukone ni mundu nai isobe bese mundu zina kwenda kwa meta hospitali na kwenda kwa miu na kwenda tena renti na kwenda you know. So ila wata mundu kendo kudhoku be careful. But for me nyene sio saata kendo chao ni motivate. Nondo utayamo tabi undu ekihabiti. Yes. Na inde baby nda maybe wata gwe kendo kiko otulia ngo. Nondo wakwithia be mundu na kwithia ba ni mundu wina kinengo cha wini. Akathia kashuti wathi usu wini wake ni museo. Lakini video kewa sasa huyu kana mundu usu kethia maybe endia investing in wa video yake akashoot. Lakini wasia maybe vocals sina alikana kana mundu ena kinengo cha wini lakini producer lo mkwati aimwecha maybe no hata bwe kindu kika otulia ngo ukaiwe kindu chuni cha kutabia onoka kola nundu be mutona kwithia eba ena isuni sio ndo kwisila utona na yakanda kitali I think back in 2022 yes ithia kwa yetiwe ithia kwa ni wetiwe 2022 mwaiwambe na immediately ndia tangaza katika social media na isema sia hiyo something and wengi mayama na social media ninaokena umamuno ni wana sense sina uma from daktari na thikwikathiu kana no kena ku yuthi kana no kena ku ya tu hekalete ta kidogo tango umana so wando ni manuma muno pure actually na mwengi na therapy yes. Is that bad? You know, ningeoboa kuma kikuni cha my dad, then wakoma na kindu kingi. Ando nimambia kumanga na maikuma na body shaming actually muno. Mekwa wana mutobwa na wana medho manene, wana manyo manene, you know, all these things and it was too much to an extent ninaandie therapy. Ondi ko therapy still na mwenye I make people happy, but I've never been happy. You are not happy. I've never been happy. Na kumabuto ambia, sito wake affirmation. Tuambia ka process flani, na with time na heal. Yes, actually na katika depression hendo kumuno. So it happens. So nicho wendia mundo, oibuli mundo, social media. Isobe ndo se mundo su ni kokoma komi uni mukwiye hospitali wa matabe kendo. Kanando isiye ka kendo kuni kana tafto ama some of us andwange content creators ingi medha maimanda way of surviving yes. Ange medha ongeo kana kaliko social media otane usethia no abwango yaku. So mundu ayiko mesobe. Thank you. Yes. Na indi mwendo musiaisi wa Mutongo TV bala wende na kutuila olavo nde tuina mweni indi ni uwa studio C2 na indi tuiva musini uwa masaku tumuise munote nyaka lendi wa mina kuona outfitisi yake umana wina nyaka lendi tuwasa udhiyo mumunini aende tuisi okethia tuende kwa atiani anake doka ivasa Naidi mwendo musesi wa Mutongo TV nina ukethia ingi na nao dhocha nthini wa kilungu cha Inengo na mikalile tuina mweni ula tuina ke studio sito muthenyani wa umundi nithendi kumunengo mwanya ingi au kethie na indi tuyende karibu sana ingi itina wa uthiumu kethio musesi Mutongo kwithia asia nimekuona kwa TV asante musesi wa Mutongo TV ingi twasio kethia twende na kumanithia maundu maingi na tuinene Inengo kwa uliku
Thank you. Nitawa Alex Wakasuki kana Nyakalendi wendewe. Yes. Karibu sana Ingi. Nenda tuambie na andu ala komanitie o ndendini wa kwa nana Nyakalendi. Nino ni Mama Platinum. Nina sioka ninona ungeta hata MC Saimo, yes. Mwita hata Francisca. Francisca. Nikama mnengia Francisca. Isito yu anengiwa ni Platinum. These are nyina mone. But we are friends. We are friends. We are just friends, yes. Ila mwe sisi mwa kama Ekalante. Na mmeambiwa kwanza mkonombea sana. Jizika na mwezi. Tunayo. Na bado na mwenye mwe atatu we Mama Platinum, Madam Platinum na yu Francisca. Ana Ekalante na mwe nasi ai sisi ni wanawake lakini nyinyi. Well, you know, and me batana kindu kuta nasi mshene kwatizika nayo right one. Ni mshene. And me batana induani kana mshene osu. So siku moja kaene wo mie na idea hasi no tukona kama mshene baba nini tukona tusuke mundu tuone itaenda aje. Akatuambia tufanye hivi tukafanya. Hiyo sio wako thokoma na content creators that Mungu ngakuya twikona weka hotel strong ko na hotel need kuandikiwa kindu kana kutabwa. So we did this na ikakubali na ketekela na kathi na tio video kasamukangi twende na mose wese bandu tumwete ayu weekly kind of a podcast kama themba. Yes. Na ndi otuyo bau maybe kwa muntu na kwithia nake no kwenda ku join kana muntu na kwasi yeye umeshikana tu na wale wasanii wakubwa ama wale watu wamejiestablish ando alama ayungamie nuna ngaye mwibi otu mwana ando ana idea kami tuko katuke kwa kasikiti naku kwa kana mba kona clarity mwe kaye yuta muntu kaye na Saimo tuithu kumaana mo tukita akoma na yuto na koma na kambia tuko na visa kana tuke kaindo tunafanya ana post ama na post either way waelewa nya kwa iko cast kwenye Kalendi Kisoli ethe na kalenda na mboli kametho ni mando lakini epo nabe kangi umbiye ko kitu negative kale na to ni to introduce mother in law soon. Yes, so yuta kwa kanene yukwito kwa wa Kalendi cast na mbezi na Kalendi ndese kie bandu actually ngimoza na followers ngilile TikTok yuni kwa dia na 40. Yes, tukalanga yoto introduce ye mwananya pole tu tukalanga to introduce ethe akwatia so tuenda kwito tuenda to introduce it and pole and was one then well manayo na following manayo na numbers lakini siongeleke to maneka platform lakini timu no but when we started working together and as a team even there tukagrow na kila mundu wazaidi ni brand in a way akwatia so you kaye na Saimo na tukita collaborate ni brand siunga miesi sio kaite katika project katika project tu so idea tukita kuthi introduce it tunaona yube sikana ngwa tezi toiba be madam mtu anga somebody nisito thuku na weta kulikana kwenu kambola umete kana musiazi kambola umete tona kwa na umana yes pe mtu anga somebody bau na somebody uzito so introduce bado so ni pole watu nyekwa ni introduce andu matesekie andu matena masito manene that is na nyendo mbaso na kwa mbo ote munene muno ote wene sito nene muno beti. Thank you. Yes. Asante wende nesa nani wa mwela ngo na andu mo kwata na mbau actually you twasia kilungu nikicha inengo na mikalile tuyo sawa andu ala meyunga mieka na mema sito manene to sawa na mundu upcoming akatwiko kindu kwisila platform we know na ni wa mwela ngo na mundu kina ke weyunga mieka na wene isito na ke aikwata mundu ngibau abikiyo bandu ku nikindu kisio muno na ngaiya kwa menundu akunenga ne platform kezo. Amen. Yo content ya kubangite kweka na yata in future no sibe bandu tona kweka andu makaso Nyakalendi maka outgrow Nyakalendi wende kubanga hata in future undu wende undu maisha mende na kubinduka kana maybe content ya kwe Nyakalendi niyo kweko iende na kugrota Nyakalendi kwa nana nebindo ndu yidi kana situations undu sili content ye muno yolotete millennials tondo waisia muno and millennial okay mi si millennial na mi si Gen Z nebuka katikati you know you could relate ya to Gen Z yes. Na ngasio kanga relate good. Na millennials but muno asi alama to ya muthemba ndu ni na kwakwa na si ma millennial asi alama na mana makaya kwa Gen Z oyu na si mana maiye
na Celilac, you know, asiana ingia ona imwe itathi soft babies. Thank you. So unapata ni vitu kama hizo. Kitu mimi kiu nye nibangite kwithiwa na series imanda acho kiu. So with the time michongo ya tuna kindu kisio tunamwandalia nitukuwa na series nene yu dawe nene ya ndateka te komi tomabuze dia etu okungelanga ndateka kulinga nondo audience ma respond wakwatia yu ze dia yu kwena series pe bandu twabikie no ndo manai we inyakalendi abo ni nya kalendi what happened wakwatia so ikethe yani continuous series uzinumbango latone lakini for now tukono short clips hongu tukekea YouTube tukekea TikTok tukekea kula konge twambe to grow kidogo na tubikaba kwa mitandao wala mundu twana kwithia yu kwatia na hii content ya kuyo mbe kwa jumla maybe watata kusisia ibinda yitwe na nikuden kwithia wo mundu ina experience katika industry ya wini na maundu ma mthembozu o mbe nicho kila kitiality ni kana industry ya Kenya entertainment ithei kindu kinene nundu wasisia twasieta ndimutu ya Tanzania. Madhau kuthauka madhau acting hiyo kano ima ikimundu aka survive. Yeah, sure. Nini tunaweza fanya kama Kenya ndo tufika hapo ile yu umundi inyaka lendi sitwesu yake no imu ikali maisha masio mpaka akathi retire. I think it has been happening pa Kenya. Kindu chambe you cannot work alone. Pa mutongo TV towe pena team. Pe team ina thingale kweno na be ithitu ngale kweno na be ingi thingale kwengi nengi yes team isi tebo sindu sio ndai tebo mutongo ndi thayunga mitenesa wakwatia so kila twinacho Kenya kindu kimwe ni kuona beti no meisi followers ingi no nene bisi twa so for that reason tukatiana walewa tukitha tuna la wendo wa tuguro pamoja twende mbali pamoja niwe see as much as we are working together no ngina guki wese kwithia bena differences katikati no ngina tubiko bando tukwangala ni nundu twimathoka mechauni mecho ndoni kimwe but sometimes with the you let wakatwa ethe wana mathina for me now kwa ukethia let ethe wana mathina twake bando ba solve twaketa kwara twaketa kutiana akwatia. Another thing we need nitwenda kindu kitwa discipline katika madhao maitu ana katika content creation itu ila kwanza discipline ya normal discipline ni maanisha ya kiwia manetha no post ya umunthi saa ili sia wiyo ndokolo kethia tuetele yes nitakuwa ni post ya leo kupost good nyini post ya 5 in the morning katika wa saa 10 na saa 11 kwacha we ndiwo ni post discipline yenyewe enda tuangalia so you need kuzoesha ndo makuwe makakuona asasiana na post size mwana no post any other thing no post worthy no post challenge nekie anything lakini content ina enyaka lendi ni post ya kwacha oya muka wa so vitu kila buke ya kabikie that is me iba ungena ke wende to post weyo hivyo vitu kama hizo so we need to have discipline na pia nitokwenda kwenda na discipline ya ngina ondo to work ondo to thokoma pamwe ketha no kaundu kethiwe let's hope that ekatu thokoma ta brothers and sisters and then from there maybe we can go far ino te kuika nyaka lendi kuika hata ni kazi nyine mkoni wa visa na ni video director yes ila ni off nyaka lendi ndo nakwetha ngekona visa ni CEO wa company wetu wa Favor Media Creations yes. We na mitandao wa company wako we YouTube we Instagram tutabie maybe na wetu nengo pamwe na mitandao ya kuyombe na mpasia simu sindu sio mbe mundu na kwenda kuwita mwike skiti mundu na kukwithia ayenda kukwita tuko brand ambassador wa hoteli tau na sindu cia mathembosu o kwatia ba mitandao yombe na indi namba cia simu utumia kamera ya well nyini ta Alex Kasoki kila bandu Instagram, Facebook, YouTube, TikTok kila bandu ngina yani kila bandu ta Alex Kasoki namba yakwa ya simu ni noti monza imwe kenda 5 sio kelela na Kisungu 0719 583 595 yes that's my isn't namba yakwa Favor Media now pia tutoa Favor Media everywhere TikTok, Facebook
kila bandu. Favor Media Creations. Yes. Na namba zino yote kwata cia nayo. No yawe. Nicokelenge. Not monze mwekenda. 07 0719 583 595. Tukiingia pale kwa TikTok tuikamambe Nyakalendi muno tumambe Alex Kasuki. Mande Alex Kasuki. Kama mfollow. Na moito follow. Moito subscribe ya channel zito sionde. Nega tukabikie na kuyana pamwe. Na cia kwa pia sina channels. Kisolieta wa danso ninisi Danson dilikene kandika kengane. Lakini mali kampeni wa TikTok ya kubaya ni matagia ni umatagia aba uombe nena na mundu ibaya mundu wa muika mundu tweno ndo akwika motivate kwisila kinengo na mikalile yake. No ngasia pe mundu musomu na utewiyani abonge musomu huyani I mean ba pe mundu musomu utewiyani na bonge ute musomu na weyani. Yes, ni manda nungulikanize ndo hizo. Kirimine kiu inengo ni sitethasya na inengo ni siungamasia siendo omunde twebano ndo akinengo kamugeda ndo tinya Kalendi jithaba togwo yuko uketha beka undu wika either ni acting ni kuina ni undu wote utona kwika eka kindu kiu na ndatika mwiso kika unengo kindu betina mbe ina 2014 ithela no ni kasete na ndiabika alanenda so it's all about kujiamini na kujituma naende with time ngai akeko kendo. Yes, na ito twiba nondo akukwata mbao kutha ukambathi ciaku man of charge na ti wewe kama mundu wiba umite mbathi na no manda platform kethani wathi wina content zeo wathi ushutitwe nesa tulete tutakuchezea bure nondo twasiawe witu ni kukwata mbao inengo siombe balasi abikana nundu masama itunona masembete andikwenda ole Nyakalendi mana nongwenda atunenge kasikiti kange kakube nenda kwamba monenge nikanatumine ngonengeleli mitandao yitu balotona kutwatia tupatie kasikiti ka mwisho. Sasa uka wezile tuna kwa nundu wake disla wetina tiesa ni wezi unokiba kuna wa discipline kwa kwikoma wa muno kwa mkwa saa 11:30 na wa mkwa udhu kama udhambia miyo na itutanza na dhiwa chain niweka baba kuna wewe utathukuma usioke kwenu muingo kulone kalane nyaku ni sawa wewe wa mani we bakwa kwatanza wigata uthi kwenu wa mina kuwa chei mukathi mundani na muitwa mboi na ng'ombe ni wewe jambo na mwe thia mutakunite weosu mukangunda mukambathi mwa na inathi Twina amina ki na indi mwendo musaise nundu wa masanga ya twitikilithia yes ni tukoma na ingi ambinu wa kinungu kingi taki cha inengo na mikalile wa katano ukite tukoma na ingi na Alex Kasuki tamwini na ta MC na takindu kingi tutamwise twasia inengo siombe suma kwanga hii na wabikiana kukwata kinengo kitumie undula vailite kethia webau na tunambo subscribe mbinu wa channel kitu wali kampeni wa YouTuber baloto no kwata kilungu ki ni Mutongo TV Stock FM wali kampeni wa YouTube ni Mutongo TV TikTok ni Mutongo TV mtandao wa X ni Mutongo TV na indi kila bandu bombe nyewe ngwati ta Salsha Betty TikTok Salsha Betty Instagram Salsha Betty pembeni wa Facebook ni Salsha Betty na dawe na kinengo tumambane na indi tuichete pembeni wa kilungu cha inengo na mikalile nyeni ta Salsha Betty wambua kwa iti wanesa.